Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekulethela zona indaba ifika ngaso ke isikhathi umgibeke lapha ke phansi kwanongoma ke ephawula ke okokuqala lapha ke ngalo ke udaba lwaphakela umthakathi nayo ke lapha ke umhlangano ke owabizwa uyena lapha ke uCyril Ramaphosa ke ngaphambi ke kuba kubeze itete lapha ke umnqamla juqu ukuthi ke abakufika bebeke sebengasekho lapha okwakuzoba ke imatch ke lapha ke enkulu kakhulu yabantu bokufika ukuthi ke abasadingeki ngempela ke ngapha ke abangekho ke emthethweni ngempela. Umgibeke uphinde wagadla lapha kuyona ke ingoba makhosi ngempela wagadla waphindelela ke mbukela ke ngisho nawe ke lapha ke ivideo yakhe ke lapha ke yena ke umgibe phansi kwanongoma bese ke lapha ke ezathi comment section mbukele sizo olwakho uvo ukuthi wena ke ngabe uthini njengoba ke enika lapha ke yena ke uphakela umthakathi ke amasu ukuthi ke engabaphendule ngempela ke abakhuluma ke into ke abangayazi lapha ke kuyona ke social media uye lapha ke ezathi comment section mbukele ke siyabonga. Umthakathi phakela wosala hlala phezulu ulenga la ngamasende la phakela umthakathi nazi nje imessage yakhe yodwa ngithi ngicela uyekele ukunikeza lezi mbongolo lezinsha lezi ukuyinikeza icontent ngokuthi ubaphendule kuyo yonke imsangano abayishoyo ngicela uyekele ukubanikeza something to talk about. Bahlala ko live benza ama video, they are growing their accounts using your name. So ngicela kulento le meeting nalo Ramaphosa ungaphinde bhuti wami uyiphawule. Ucelwa yimi manje. Nalo mqothu walo wenkosi ngadle lemasimba enkosi la anophenyane la. I'm happy ngoba umhlabe loyo ngani ngovoicemail eqhubeka umhlabe ngawe nje ungayinaki lento ngaze ngibone mina inkosi enophenyane mina hayi inkosi inkosi yamasimba leyo nina zinsha nina abantu nina uphakela umthakathi kumanje ama foreigners awamfuni kumanje impilo yakhe is at risk ngoba wasukuma wafuna ukumela iSouth Africa as a whole nabantu ayibambisane nabo angaze nimnikeze ama advices kulokho ngoba sekhona okwenzakala manje sanisha abantu abangama experts ekumnikezeni usizo phela ungalali umuntu wala eMzansi ungalali umuntu owehluleka ukuthi asupporte into eneqalayo nino Jacinta nongizwe abahlangene abaphume futhi kwena bantu Afrika nimgodoyi phumani kuphakela umthakathi mshiyeni kanje ngoba impilo yakhe naneyomndeni wakhe kumanje is at risk because of izwe lenu zinsha kodwa you are busy analyzing him nenzeni what did you do? Nothing. Benaziyo idatha lokubewuza nje bewu mgodoyi phakela abalaleli lapha bayimiyemu nje bayiminqolo nje ungabalaleli kusho mina ke manje 2 yekela ukubaphendula mabekhuluma amasimba abo please don't school out